Evo ga, nova partija, igram protiv Šmecgera. FM. Njemački FM, to su dobri igrači. Ajde, igramo ovako. Porukice stižu, ali imamo... Senga na profesore, šta je sad to? Ja svoje, ti svoje, ajde. Čošak, nemoj me samo kopirat. Dobro, ajde, sad mi je lakše. Ovako. Dobro. Ok. H6, ne znam, da hoće lovca na E6, ok, poštujem. On je odigrao sve normalno, ja trebam imati pišaka na C4, to je normalna engleska, znači ja sam odigrao falš. Ali malo falša, dobro, popravi raspoloženje. Ajmo malo na ovu bandu kad me već poziva, a konj mi lijepo sjeda na G3. Tako. Sad već ova kombinacija i ova... Gdje on ide, čovječe? Konj G4, konj H4. Ovdje je moj konj na F5, čovječe. Di će on, čovječe? Dobro, ja konj F5, gledaj sad ovo. Konj uždra na F5. Zdravo za život. A sad ja opet ne znam zašto on igra brzo ovako. Jer ovo meni sad izgleda brzo i glupo već pomalo. Ne vjerujem da će se partija dugo trajati na ovaj način. Dobro, čovjek je FM. Što je ovo? Kon H6 već gubi. Lovac F6, kon H5. Šta je ovo, ljudi? Dobro, ajde, kon H6 šah. Zveknem. I lovac F6. Dobro. Čekaj se stani. Dobro mi došel, prijatelj. Tu gubi kvalitet. Dobro. To. Konj D3, lovac C3. Gubi kvalitet. Lovac C3. I konj F6 sljedeći neobranjivo. Nešto je prebrzo igrao protivnik. Mora malo sporije drugi put. 100 poteza imam, mogu i ovdje uzeti čak. Preveliki izbor, dobro, konj F6. Di će sad? Pada na H7, gotovo. Da, nije neka partija, ne znam šta bi vam opće pokazao. Ajde, igramo jednu sad na 5 minuta, ako bude neka žrtva. Ili na 3+2, nema. Na 5 čekamo. Ajde na 3+2. Ima kakvog za 3+2. Nema. 5+3. Ništa, Nottingham. Ništa, štanga. Konj na potezu. Jesam igrao sa... Ajde malo konjićem na potezu. Jesam igrao kad nisam. Ajde, on me uvijek njega spomenjem u četu. I sad svaki put kad kažem konj na potezu, znači sam sebe ću bar jedno 5 puta potopiti. Ajde, konju na potezu. Igraj. Pozdrav, hvala puno na potezu. Evo, konj sam na potezu sad. Konj sam na potezu. Evo ga, konj sam. Dobro. Od ovog mikrofona tipkam ko... Evo ga. Dobro.
Ajde da vidimo, kralje 2. Neko je tražio, hoće ovaj Bon Cloud. Više nisam. Da vidimo, neko hoće Bon Cloud, kralje 2. Evo, i neko je rekao, staj to je Bon Cloud, da se vratiš sad na E1. Ne, nije valjda. Valjda sad nešto F3, jel? To je Carlsen igra. Ajde da vidimo. Dobro. Ajde, C3. To je taj čuveni Bon Cloud, što je realno od korone nastalo, ljudima dogulilo, pa nisu znali šta bi, pa onda počeli gluposti igrati. A znači chat zapravo, samo ja i on možemo chat. Znači ne mogu kibiceri. To tako funkcionira. Znači, dobro, pa to je možda tako bilo i prije. Kibiceri nisu nikad mogli, nego samo mi koji igramo. Pretpostavljam da je tako. Da li će dama B6 dat šah? Upustit se u avanturu? Hoće. Dobro, ali ta avantura ja vidim da završava loše po konja na potezu. Da, dobro, pa treba malo vica, malo humora. Malo humora. Little party, never kill nobody. Dama B2 šah, konj D2. Pa dobro, sad ćemo se tu nešto natezati, ko će tu koga. Ili dama B2, konj E2. Jel mogu damu? Ne mogu damu uloviti. Dama B2, konj D2, DC, to B1 i konj C4. Jel mogu nekako damu? Mogu. Evo tu lovim damu. Ide konj na E2, a nije. Ajde idemo. Nisam siguran, lovim damu i ne lovim. Little birdie never kill nobody. To. Znači D5, a uzet će, šta će? D5. Sad ja nekako da njega tu, da mu ulovim damu. A ne to. To ne, to jedemo ovo. Treba je prvo uzeti na E5. Ovo je nešto, nije dobro. Nije dobro od Rigo. A dobro, ima pješaka. Ima pješaka, pokriće se s tim pješacima i to je to. Ko je od pratitelja, da vidimo, Nežmentinov, Reborn, Njofra, Eustrahulus, Živinice, Brkić, Kristijan 45, Bobby 36, Q-Truck 1, Lješka, Pliva, opa, sponzori su počeli dolaziti. Cro Checkmate, Majstor Rope, Majstor Pero, Luka 10.000, Ghost Cape, Srbinovski, Marex 99. Čekaj, pustiti to, mene konj ovdje, konj na potezu me. Dobro, to B1, držim. Dobro, figurica je ipak... Šta, 10+1 mi je ponudio? A tek sad vidim. Moj konju na potezu. Pa ti bi se sekundicom kasnije vadio. Nešto misli, razmišlja. A dok razmišlja... Šta je ovo? Dobro. Može. Dobro. Konj je 2. Lovac D4, prijetim usvojiti figuru u potezu. Ne prijetim. Dama H4 na G3 ubacim i lovac D4 šah. Ne prijetim. Da. To je vjerojatno vidio, ali ta izmjena mi je možda dobra, možda nije dobra. Ajmo malo ovdje gurkat s ove bande, čisto da vidimo što tu ima. Da. Liče s igra, iza mene malo mora, malo jezera, malo lampe, hotelska varijanta.
Inače, malo ću vidjeti možda malo i ovaj video, možda ovo Alojzije Janković i ove figure možda lete van. Nešto ćemo smisliti bolje. Vrijeme je za malo refresha. Za malo refresha. Vjerujem da se slažete. Vjerujem da se slažete sa malo. Slaže se i protivnik možda. Ajde lovac D4. Mijenjam. Mijenjamo. Malo ću se oslabiti crna polja, ali dobro. Dama će zauzeti. To je klasika. Lovac promijeni se, crnopojni lovac, odnosno lovac koji je onako iza nekog lanca i onda preuzima, njegovu ulogu preuzima dama ili kralj u završnici. Dama u središnjici, kralj u završnici. To je recimo, znači sad ova dama, nakon izmjena bi mogla doći tu recimo i pokrila bi crna polja ili bi kralj mogao biti taj koji bi pokrio. Dama E7 ili dama D8. Dama E7, uzmem na G7, konj B3 i počnem izlaziti damu. Dobro, stanje je da crni ima samo 2 pješaka. Dobro. Uzeo. Deda unuka. Tako je. Konj B3. Sad hoću dama D4 u skladu sa svojim planom, da dama zauzme crna polja i onda konj F4 i kad povežem lovac E2, spreman sam čak možda i za napad. Za napad na kralja Australa. Razmišlja čovjek. Dobro, nije zabranjeno razmišljati tako. Opa! Svaka čast za hrabrost, dama D4. I konj F4. I možda onda C5. A ovaj može čak ovako ući. Tako je, konj F4, sad će biti taj motiv. Sad na dama F7 ide taj motiv. Dobro, dama F7 visi ovaj, znači dama E7. Dama E7. Dobro, dama E7, lovac D3 mogu stati. C5. C5. Dama E7, konj H3, F4, konj G5 šah, kralj H6 i ništa. Da, možda top E1. Ovaj top na B1 mi je bez veze. Možda top E1 i onda top E4, to bi mi bilo jako. Znači, na dama E7 top E1 najbolji potez. Ajde, dobro, sad je pogriješio, nažalost. Nažalost, jedna greška vuče drugu. Odigrali smo si čestitke konju na potezu, makar to bio u nekom trenutku i ja, ali sad je priči kraj. Vrijeme je za obustaviti otpor, pa da čisto malo nešto tu isprokomentiram, ali nema šta. Gotovo. Gotova priča. Nadam se da neće uzimat malo previše vremena za predaju. Dobro, razumijem čovjeka. Ljudi su vrući. Dobro, sad već vrijeme malo previše. Konj F8, mislim da je vrijeme za obustaviti otpor. Već imam i ovakav potez. Malo da ga pitam. Gdje će? Izlazim iz tvoga stana. Izlazim lako van. Top C7 šah. I pada. To mi je ideja. A to sam napravio dok je lovac bio pod kontrolom ovoga konjića. Gotovo. I top E7. Top i lovac više. A ne znam, glupo mi je pisati čovjeku da je vrijeme da obustavi otpor, ali šta da mu radim. Nije sad 2 minute toliko baš puno. Da. Totalno odugovlačenje neizbježnog. Evo ga. Koje se ipak
ipak dogodilo. Da. Komentara ima puno. Evo ga. Evo ovdje, mislim, u načelu Kralje 2 je bez veze, ali ima partija Carson Igrosov. Vjerojatno treba nešto otvarati. Ništa, dragi šahovski prijatelji, to bi bilo sve od mene za danas. Dobijam jako puno poruka, joj, možemo igrat, vjerujte mi, imam vas u vidu i simultanke, vrijeme radi za vas, u nekom trenutku ćemo sigurno odigrat, tako da, evo, pratite kanal, budite spremni, nadam se da ću smisliti neke nove ideje. Hvala svima na pretplati, oni koji nisu pretplatili se, proširite kanal, a vi koji ste donirali, hvala vam lijepo. Pozdrav!